Turabasuhuje bakunzi bacu, intambara ikomeje guhindura isura hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Makumyabiri na gatatu igeze gutya irashe indege ya FARDC. Bigenze bite? Makumyabiri na gatatu ariko nayo nubwo iyirashe, FARDC nayo yayimereye nabi kuko yarashe byinshi byayo, ubwato bwayo bubiri muri Tanganyika. N'ibyago bikomeye cyane. Tanganyika ahiriyemo ubwato bubiri bwa makumyabiri na gatatu, ariko hanaguyemo indege ya FARDC. Byose nibyo tugiye kugaruka muri aya makuru. Hirya ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi, President Ndayishimiye akoze ikiganiro n'abanyamakuru, atangaje byinshi ku Rwanda, yongeye gushotora u Rwanda, atangaje ngo umugambi mubisha u Rwanda rumufiteho. Yongeye kugaruka kandi ku mipaka yafunzwe. Nabyo byose turaza kubigarukaho muri aya makuru. Ntujye kure, ni Newslab TV, kora subscribe, kora like cyangwa share, byose tujye tubasha kwibanira mu makuru tugenda tugutegurira umunsi ku wundi, ndetse n'amajoro turayarara kugira ngo tubashe kukugezaho amakuru meza. Reka rero duhere ku makuru agezweho ubu ngubu arimo kuvugwa muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice kegere hariya Uvira. Cyane cyane reka turebe mu kiyaga cya Tanganyika. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu haramutse imiriro. FARDC yabyutse yacanye umuriro ikoresheje drone. Ni drone ikaze izenguruka ku butumburuke bwa metero 400 mu kirere. Nibwo butumburuke iyo ndege igurukiraho. Umve nawe metero 400 ni nyinshi cyane. Ubwo rero iyo ndege yagize gutya mu gitondo ikora ibara kuri makumyabiri na gatatu, irasa ubwato bageze nyeshyamba. N'ubwato bubiri bwari mu kiyaga cya Tanganyika, bukaba rero bwarashwe na FARDC ikoresheje izo drone zayo. N'amakuru rero yamenyekanye ubwo kuri iki cyambu cya Karundu harasirwaga ubu bwato bwa makumyabiri na gatatu. N'ubwato bwari mu gace ka Makobola muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Drone ya FARDC niyo yarashe ubwo bwato, ndetse amakuru avuga ko abasirikare bose bari barimo bitabye Imana, bapfuye. Abasirikare makumyabiri na gatatu yari yashyize muri ubwo bwato bose bapfuye. Hari ikindi rero noneho ubu ngubu tugiye kureba, ibyo ngibyo byo kurasa byabaye koko, ariko se ni iki kibyihishe inyuma, byagenze bite? Bivugwa ko umwe mu batanze amakuru cyangwa isoko yacu yo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC ukorera muri kariya gace hari hafi ku cyambu cya Karundu, avuga ko ngo ayo mato abiri ya makumyabiri na gatatu yarashwe kubera yuko yari imbogamizi ikomeye cyane ku kwavansa kw'ingabo za leta cyane cyane muri icyo gice cy'ingenzi ku kiyaga cya Tanganyika, kuko kugenzura ikiyaga cya Tanganyika bifite ikintu bivuze kuri FARDC, biri buze kuyifasha kurinda ko makumyabiri na gatatu iri bwavanse ngo igiye muri Makobolaza muri Fizi. Makumyabiri na gatatu yamaze gukurwa muri utwo duce twa Makobola, ntabwo ikibarizwayo. Ibyo rero nanone biri buze gutuma habiki, biri buze gutuma makumyabiri na gatatu nitajya imbere, FARDC iragira ahantu iborokera makumyabiri na gatatu, ndetse no kuvuga ngo tuyikure muri Uvira byorohe. Nubwo ivuga ko yavuyeyo, ariko ku bandi barahamya ko makumyabiri na gatatu yavuye muri Uvira. Gusa rero naho bashaka uburyo bakigarurira ikiyaga cya Tanganyika bakagikuramo makumyabiri na gatatu, biri buze kubaha uburyo bwose bwo kwegera Uvira. Ikindi kintu kirimo hariya rero, nk'uko iyi suruse yacu bitubwira, ibitero by'indege bya drone byagabwe kuri kiriya cyambu cya Karundu bikarasa amato abiri ya makumyabiri na gatatu, byari bigamije gusenya ubushobozi bw'ibikoresho n'itumanaho logistique bya makumyabiri na gatatu. Kuko makumyabiri na gatatu ejo bunini bwo twabagezagaho inkuru yuko irimo ikoresha amato mu kiyaga cya Tanganyika muri iyi ntambara, ndetse ngo byari buyifashe kugenzura ariya mazi. Kuba rero ibyo bikoresho makumyabiri na gatatu yari yarabirunze ari ku cyambu, yirinda ko hakurya hari ikintu cyaturukayo itakibona, ndetse ikaninjira inzira y'amazi gatangira gusa nayo igenzura amazi. Byari ibintu bibangamiye FARDC. Kubarasa rero, gutangira kubarasa ni ugusenya ubwo bushobozi nyine bw'ibikoresho n'itumanaho makumyabiri na gatatu yari afite. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ibi bikorwa bibaye, makumyabiri na gatatu yahise yimura ibirindiro byayo, ibijyana ahitwa Irutema, ahahoze ikigo cya kera cya MONUSCO hariya muri Kivu y'Amajyepfo.
noneho ibyo kwimuka nabyo ntabwo ari ku mpuhwe, hari icyo bari bateganyije, ariko FARDC ibyo bikorwa yakoze byo kurasa ndetse abandi bagahatirwa kwimura bigamije gukumira nanone yuko M23 yakavansa mu gace ka Uvira yose, ndetse ngo hakaba bigamije no kurinda uduce twegeranye n'iriya Uvira. M23 rero ikimukira hariya mu kigo cya MONUSCO ari Girotema yagize gutya, ntabwo FARDC yarekeye aho ngaho, yohereje indege ya Sukhoi irasa izo position mu 23 yari imaze gushyiraho. Bivugwa ko hari abantu benshi bahatikiririye bapfuye, hari abasirikare ba 23 bapfuye. Ni umunsi mubi kuri mu 23, uyu munsi ntabwo bazabibagirwa, ni umunsi mubi cyane. Bivugwa ko kuri izo position nke bari bamaze gukora, hari ahahoze ari ikigo cya MONUSCO, bahahuriye n'uruva gusenya kuko barashwe ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma n'ubwa kabiri ubwo byari bibaye, ku nshuro ya gatatu hoherejwe indi Sukhoi iragenda irasa hariya hafi ku cyambu Karundu. Iyo Sukhoi ariko ije kurasa ubwa gatatu, M23 nayo irayirashe igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Iyo Sukhoi ni ukuvuga ngo babarashe rimwe kabiri, ariko ubwa gatatu irasa hariya ku cyambu cya Karundu, Sukhoi 25, ariko nayo bahita bayirasa igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Ubu urumva ibyo bitero by'indege byose byabaye uyu munsi ni ikintu mu by'ukuri, n'abaturage bari kuri tere ku cyambu cya Karundu bavuga ko babonye amasasu arashe neza agamije amato abiri yarari mu kiyaga cya Tanganyika mu gitondo ariya ya M23, mbere yuko nyine izo ndege nanone zongera zikaza kurasa. Bityo rero abaturage bakagaragaza ko ayo mashusho yagiye ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo amasasu arimo araraswa mu cyerekezo cy'aho amato yarahari, nyine ayo mato yihuta cyane. Hagati aho rero ugiye kwitegereza operasiyo zabaye uyu munsi zo kurasa, havuga yuko intambara yongeye guhindura isura. Nyamara kandi hari icyari kimaze gukorwa mu gusa no gushaka gahenge, kuko nk'ubu M23 ubu tuvugana yo irasa naho iyi minsi itayimereye neza, kuko nk'ahantu yari yimaze gufata muri centre yitwa Makobora iherereye muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yamaze kuhava, yavuye mejo, kuko ejo hamaze kuhagaragaye abarwanyi bo muri Wazalendo. Barwanyi bakemeza ko M23 yamaze kuva muri iyi centre, ahubwo rero barimo kugenzura iyi centre. Uvugira abo barwanyi witwa Winston Makufuri avuga ko abaturage bagomba gukomeza bagatuza, kuko ngo Makobora bamaze kuyisubiza, bagashimira Tshisekedi wohereje ingabo za FARDC kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu cyabo. M23 ariko ku rundi ruhande kuva Makobora ntabwo yigeze irwana. Hari ababibona nk'ari nka strategy yo kuvuga ngo reka turebe uburyo nabo, kandi barabibona ko muri Baraka hamaze kurundwa, ndetse no muri Karemi hamaze kurundwa abasirikare benshi n'intwaro nyinshi cyane ziremereye, kuko nka ziriya ndege zirimo kurasa zirimo guturuka muri Karemi. Niho zituruka. Guturuka muri Karemi rero zikaza kurasa, bigaragara ko hari base militaire ikomeye cyane yashyizwe muri Karemi, ndetse n'izindi base zashyizwe Baraka, zirimo abacanshuro, zirimo amato y'intambara, zirimo n'ibindi bitandukanye, n'indege zikomeye cyane zashyizwe hariya, ku buryo ngo nubwo hariya bashobora no kureba ngo n'undi musada ushobora kuba watangwa, ariko ugatangwa n'u Burundi, dore ko Burundi bufite hariya muri Fizi batayo 3. Abo nabo biteze ko bashobora kuza bakagira ikintu babafasha. Ubwo rero urumva umubano wa FARDC ndetse n'u Burundi nawo witezweho ko hari ikintu ushobora kuza gusayidira muri iyi ntambara yahariya mu bice bya Fizi, ndetse n'ibindi bice bisa naho byegereye hariya, bikaba byatuma M23 igorwa. Ariyo mpamvu ngo ishobora kuba yakoze repli strategique, igasubira inyuma hariya mu bice byanuza mu bice bya Makobora, igashaka kuza gushyira imbaraga muri Uvira, kuko ngo abaturage babonye M23 ihetse ibikapu isubira mu gace ka Uvira hariya mu mujyi wa Uvira.
urumva iyo kote y'umuturage nayo irimo ikindi kintu irimo isobanura, kuko ngo twabonye saa 8 z'amanywa ngo berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo, nyuma y'iminota mike twabonye FARDC na Wazalendo bagera aho muri Makobola batangira ko bahagenzura. Urumva nabyo bifite ikindi kintu bisa naho birimo gusigura cyangwa bisa naho birimo kugenda bisobanura. Hanyuma reka turebe turi no ku Burundi, tubanze turebe ibi bintu. Ndayishimiye amaze iminsi yarafunze imipaka ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2023 ifatiye Uvira. Yafunze imipaka, yafunze umupaka wo mu Gatumba ndetse n'umupaka wahitwa Vugizo, ubwo barwanya mu 2023 binjiraga mu mujyi wa Uvira ku itariki 9. Hanyuma baravuga ati ubwo bafashe ibice byegereye Uburundi birimo Kiriba, birimo Ruvungi, birimo Ruberizi, birimo Sange na Katogota, reka dufunge imipaka. Barabikora. Icyemezo cyasobanuwe ngo kubungabunga umutekano kubera ngo ibice byegera umupaka byose byafashwe na 2023. Ubwo rero ku Burundi uyu munsi mu kiganiro n'itangazamakuru Perezida Ndayishimiye urumva yagombaga no gutanga ishusho y'uburyo umwaka urangiye, uburyo iminsi mikuru imeze, uburyo igihugu gihagaze, intambara kirimo. Ni ikiganiro cyabereye muri stade ya Muramvya mu ntara ya Gitega. Perezida Ndayishimiye akaba yagaragaje ko Uburundi butizeye umutekano wabwo mu gihe ibice byegera umupaka wabwo bikigenzurwa na 2023. Akavuga ko Uburundi buri guhomba cyane kubera iyi mipaka igifunzwe, ariko ko nta yandi mahitamo bufite uretse gusa kubungabunga umutekano wabwo, atamagara aruta amagana. Sebarundi rero akavuga ko Burundi buzafungura imipaka mu gihe amahoro azaba yagarutse. Ati dufunguye umwanzi akinjira abene igihugu bagatakaza ubuzima, byaba bimaze iki? Ni byiza gutegereza ko amahoro agaruka, kandi Sebarundi ngafite icyizere ko amahoro agiye kugaruka vuba cyane. Nicyo gihe rero yatanze ngo cyo gufungura imipaka, abaturage barabitegereje cyane. Ariko noneho muri iki kiganiro ntabwo Sebarundi agomba kugenda atavuze ku Rwanda. Ni ngombwa kuvuga ku Rwanda kuko Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ngo rugifite umugambi wo gutera Burundi, kandi ko mu bihe bitandukanye Burundi bwasabye ko abakoze ibyaha muri icyo gihugu bari mu Rwanda bakoherezwayo bagacirwa imanza, ariko ngo u Rwanda rwarabyanze. Bikaba bigaragaza ko ngo hari umugambi ukomeye cyane u Rwanda rufite wo gutera igihugu cy'u Burundi. Si ubwa mbere rero bivuze, gusa turebe ibyo yavuze kuri uyu munsi. Ni ikiganiro yabashijwemo ikibazo n'umunyamakuru Nziko Banyankana ukorera radio televiziyo Isanganiro. Yabaje n'ibihugu byombi bitaganira ku buryo ntambara Ndayishimiye avuga itahagarara. Ati nyakubahwa Perezida Ndayishimiye, mumaze iminsi muvuga ko igihugu cy'u Burundi gishaka gutera u Rwanda, nako igihugu cy'u Rwanda gishaka gutera Burundi. Mbega izindi nzira zose zaranze ku buryo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi yareka kubaho? Asubiza iki kibazo Ndayishimiye yongeye kwikoma u Rwanda, avuga ko rugifite umugambi wo gutera igihugu cye cy'u Burundi. Ati iyaba twe twateraga twasaba u Rwanda tuti udakoze ibi turagutera. Twebwe rero nta mugambi wo gutera u Rwanda, ariko turabona ko u Rwanda rufite umugambi mubi ku Burundi. Ikimenyimenyi ni uko abagizi ba nabi baza kwica mu Burundi bigishijwe igisirikare n'u Rwanda, bahabwa intwaro n'u Rwanda, nibo babatunze, nibo babagaburira. Ati twagize ibiganiro ngo basa abo bantu mu baduhe bagezwe imbere y'ubutabera, ariko kugeza ubu babyimye amatwi bavuga ko batazabaduha. Icyo nicyo cyerekana ko bafite umutima mubi ku Burundi. Ku bwacu ntako tutagize kugira ngo ibiganiro, n'ubu dukomeza gusaba tuvuga ngo nta nyungu zo kurwana. Icyo tuvuga nuko tubona ko mufite umutima mubi ku Burundi. Avuga ko rero Ndayishimiye abayobozi b'ibihugu byombi ngo bakomeje kuganira, ariko ngo u Rwanda ntacyo rwakoze ngo rutanga igihugu kivuga ko bakoze ibyaha mu Burundi. U Rwanda rwahakanye ibirego ruvuga ko igihugu cy'u Burundi cyahisemo kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR, bityo nacyo gifatanya na FDLR. Burundi bufatanya na FDLR. Gusa muri uku kwezi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yatangaje ko inzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi zahuriye mu nama igamije kureba uko hakemurwa ibibazo by'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi.
mu kiganiro yagiranye na France 24 yarabivuze. Gusa ibyo biganiro byaranabaye, ariko icyo u Rwanda rwasabye yuko Kongo nako Burundi bwavana abasirikare babwo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo ngibyo nibyo twamenye. Burundi nabwo hari icyo bwasabye, ariko cyane cyane iyo ugiye kubaza bakubwira yuko ngo cyane cyane Burundi bwavuga nyamuneka twizeze yuko mu 23 itazatugirira nabi, umutekano wacu uzaba urinzwe, ariko u Rwanda rurabibizeza yuko rutazigera rutera Burundi. Ibyo byo ku ruhande rwabyo bagomba kubivuga, ariko na 23 nawe yemereye Burundi ko nta nuzakoresha ubutaka bwayo igenzura yafashe mu kugaba igitero ku Burundi. Bati rero Burundi muhumure. Ngibyo rero ibivugwa mu Burundi, ariko kugeza ubu ngubu amakuru arimo kuvugwa cyane nuko ibintu byo kurasa muri Uvira bikomeje kugenda bifata indi ntera, ku buryo hari barimo kugaragaza ko 23 ishobora kongera gusubira Uvira gaproteja uyu mujyi, kuko ngo bigaragara nka ziriya ndege za Sukhoi zarashe ubwato bwa 23 ngo ni ikimenyetso cy'uko Kongo idashaka amahoro. Kandi koko bakanabihera kuvuga ngo Kongo yanze kwitabira ibiganiro bya Doha. Kugeza ubu ngubu 23 yereje intumwa ku itariki 12 z'uku kwezi, ariko Kongo yanze kwitabira ibyo biganiro. Bikaba ari intumwa 23 yishinja ko igamije cyangwa igifite umugambi mubisha wo kongera kubagabaho ibitero nk'uko nyine ngo uyu munsi byagenze. Bityo abantu bakibaza ngo hari buze gucura iki mu gihe 23 nayo yakubura intwaro igashaka kongera kurwana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Intambara ishobora kongera kuba isibaniro hariya mu mujyi wa Uvira, kuko 23 yavuze ko yavuye muri Uvira. FARDC ishaka kugaruka mu mujyi wa Uvira yemye kandi imeze neza. Gusa ibi ngibi byo kurasa kuri 23 biri buze gusa naho bihinduye isura y'intambara ho gatoya, kuko nayo iriteguye kandi irimo kurasa ibyo bayirashisha, ibyo FARDC iri kuyirashisha. Reka rero tubashimire, turasubira.